sé Choille Fhiadhaich le Choille Lindsay an leor a hacam an teachgainsa. Ha mi dul a lefag Criomagan ma dhéang Anna, si a bhana gascoch. Vo chuiachach na gréine a sanar, va fis ag Anna gyda mian lá a bhain. Jannihi gyroi gyma fforsnoch, gyroi sa Choille a stór, nuair a bheith Jerican is crohan is mesan ag apachug. Hoci odda a dúnsi an tethe mar gyroi an an brúter. Vai I gyntig I hen nach de hachar na hachar yn je, chab I cael ach traumlaia a bhain. Ach va lá nes eichge gynjach a chwlerwyd ciar. Ach, hwrsti di a hen stocha nach ale cho donna sa ham I smyrniachug. Va a hachgeris a sheer aas, agus oedenen vigi stat is jichigi smergen va cho milish suach. Goli van alt iske va voer sullier kjaalvoor, gavor nach roi tollichtje smyrnihi. Agus an se vat garichi kiltoch, kimmer a boeringi garstig as a jen, nur va parenten marav. Sé scéalach anasach a ha Choille Lindsay a gyntigain as an leor seo. Ha gal aatje an un súl a ha colach rysig túl ac yn hyn an yn nimmertoch doi ach etter jalichtje as yn tiag sgyfel an connog rwyamach. Petrol, jalan, gas, chanelet an túlig. Agus cymmer a hawd ol a chwmol a dol as unis yn gyrrys yn modern. Ha Anna gesonrichtje an isimel in etterlian, son a behe haarsente, bi bring le ballich an in chatrooms even etterlian. Agus gejaraf chanel mór an charitchen ichge as a skire for a veli furach, chlawn ille sa skol, ga siachnig, bi het a magagore, het a sminio gaveli karan anasach, agus is doch a gaveli. Agus as an töl oer seo is het a strie as an kummel bio as unis na ruten a bavist even wie a klechkig, ha kudjig an a noch gegericht. Sean carriage dogana, Pipkin. Co-Pipkin? Shessen an carriage mach menumnach a chruihi je heen nur de vai big bidoch, nur de vai sa woonskol. Agus a nisht hai rash, a chan a carriage a haun tulig. She na bit a haun. No an ye, hai kuachgach. Ach jane a kuach gan a hicke, kimmer a surin gas an smach a chummel odde. Kimmer a surin gas an ruten a ha tachastas an hul a stúrug han a la gianu kiel. Agus ma ha Anna Pipkin a jian o nard nach bechor smachke vi ichgesche edison. Bi an leveter stoche a jarst go mi hienjoch sa ha Anna mun de dai van Annasach a ha sjo a ha dol etter na karakteren. Ma ha sif jail leorichen dystopian is doge concord sjo reisje. Sjoisje a Choille Fhiadhaich le Choille Lindsay a levig. Ma ha vige eentjenoch bergen a chwaintjing voor de sjoe en skrivig van a video a ha sjo. Agus bi misje rasje nachjach goin le leor ille.